respekt. Slušajte sad ovo. Juka te isprozivo. Nemam ja šta reći o njemu koji je ljubomoran za uspjeh Drmexa i Vonderija. Sad samo nešto da kažem i da završim. Tako da neću njega puno ni da komentaršim. To se njemu viri mu iz očiju ovako. Na one drame što je imao sa svojim sopstvenim jeranima. Ja da imam, na primjer, dramu sa, šta znam, s ovim Nunijem ili Nedimom ili tako nešto, mi bi to privatno rješavali. Što se tiče nas. Tako da ga i razumijem što sad proziva. Juka... Prvo ovako, Vanimi. Ti si čovjek koji ne vidi dalje od nosa. Ništa ne vidiš dalje od nosa. Druže, sušiš se ko lišći kurac. Prva stvar. Druga stvar. Ti si kralju propo koji ja. Sad te gledaju ljudi zato što se ufatio za baku prasete. Znači, propao si koji ja, možda ja malo više, ali si propao ko šporetla puzan. Znači, nemate liče, morat ćeš početi kockat, da zaradiš neke pare i da nabiješ preglede. Morat ćeš. Ne znaš prosto proširenu rečenicu sastaviti. Eto. Ne možeš biti ljubomoran. Joj. Ne zna se ko je više propao, ili ja ili ti. Samo što tebi sad u ovoj drami udarnoj idu malo bolje preglede, ali meni malo gore. U suštini, gladan si pregleda, para nemaš. Dobro ti Niksa rekao da živiš u Buba Švaba stanu. Znači, dobro. Neozbiljno, bez zebanci. Znači, to je činjenica. Nisam u drami, ali sam komentarisao nešto i čak ništa mu nisam loše rekao. Ništa mu nisam loše rekao. Znaš šta je fora? Što ja kažem ljudima uvijek istinu i ljudi se ljute. Meni kad neko kaže Juka propao si, nemoj, znaš, ići, nemoj letit visoko. Nemate. Ja kažem, upravo si, ali ja se koprcam. A Vanimi misli da je bitan. Kontaš? To je fora. Meni moderator kaže, Duli je ovaj 123. Juka, halo, pa više gledaju, ne znam. Ne vole ljudi istinu. Like, kurčina, ko i ja. I svako voli kad se neka drama dešava da ufati koji pregled. Kakve kao izvale? Znači ti si toliko pomno pratio šta se dešava sa Suhojijom, snajperom što ga Shadow nazvao Suhoji. Shadow ga nazvao Suhoji. Znači, ti si toliko to pratio. Znači, ja sam se iznervirao, čovjek od 30 godina, ja sam njima ukrao snajper, oni su mene banovali. Ja nisam mogao platu zaraditi nije na TikTok, na ovom, kako zove? Pomozite mi reći. Ja bio tad na bolovanju 6 mjeseci. Znači, 70% plate je dobio i rekao, pa hajde, rekao, makar da uzimam ovu, kako zove, od trova platu. Ja taman ukradem snajper da nakupim sate, oni mene banuju. Pa nije to ljubomora, druže, to je borba za opstanak. Zato sam ih i prozivao. I to ti je to. A morate govoriti istinu. Recite istinu. Reci istinu o sebi, brate. Istinu reci. Nisam relevantan. Evo, Juka više nije relevantan. Neko jest. Ja napravim video gdje
gdje pečem janje s ocem, to gleda 50.000 ljudi, maks. Da je to huge stuff napravio, gledalo bi 700.000 ljudi. Šta znači huge stuff? Relevantan? Juka više nije relevantan. Nije zanimljiv lik.